Tájékoztatjuk az utazóközönséget, hogy a menetrend szerint 8 óra 57 perckor Velence-Santa Lucia pályaudvar Nagykanizsáról érkező és Budapest keleti pályaudvar induló Venécia Euronight vonat előreláthatólag 15 percet késik. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket. Gyors vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról a 4. vágányra, és indul tovább 9 óra 2 perckor Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Zalakomár, Zalaszentjakabon át Nagykanizsára, illetve a vonat elején közvetlen kocsikkal Keszthelyre. A vonat csak a felsorolt állomásokon áll meg. A vonat elején található Keszthelyi közlekedő Intercity kocsi csak Intercity pót és helyjeggyel vehető igénybe. Továbbá felhívjuk kerékpáros utasaink figyelmét, hogy a vonatban nagy befogadó képességű kerékpárszállító kocsi közlekedik Nagykanizsára. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Kedves utasainknak jó utazást kívánunk! Stanica Košice. Zmeškaný povinne miestenkový vlak Intercity 503 Gerlach zo smeru Bratislava hlavná stanica, Žilina, Liptovský Mikuláš, Poprad Tatry a Kisak. Pravidelný príchod 22 hodín 22 minút. Prišiel k nástupišťu 1, koľaj 11. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Bahnhof Košice, der verspätete Pflichtplatzkarten Intercity Zug 503 Gerlach aus der Richtung Bratislava hlavná stanica, Žilina, Liptovský Mikuláš, Poprad Tatry und Kisak regelmäßige Ankunft um 22:22 kam auf dem Bahnsteig Nummer 1, Gleis Nummer 11 an. Der Zug endet hier seine Fahrt. Steigen Sie bitte aus. Košice Station. The delayed seat reservations compulsory intercity train 503 Gerlach from Bratislava hlavná stanica, Žilina, Liptovský Mikuláš, Poprad Tatry and Kisak, scheduled to arrive at 10:22 p.m. has now arrived at platform 1, track 11. Sosește în stație la linia 4 și va pleca în direcția Brașov, Sighișoara, Simeria, Deva, Arad, Curlici, Budapesta. Vă dorim călătorie plăcută. На 5-ту колію перону прибуває поїзд 255 Сімферополь-Львів. Зупинка поїзда буде скорочена, нумерація вагонів з хвоста поїзда. На 1-шу колію перону прибуває електропоїзд, будьте обережні. На 1-шу колію перону прибуває електропоїзд, пасажири, будьте обережні. Не перебігайте колії перед прямуючим поїздом. Rýchlik 15:04 Šarišan zo smeru Humenné, Strážske, Vranou nad Topľou, Hanušovce nad Topľou mesto, Prešov, Margecany, Krompachy, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany a Vrútky. Pravidelný príchod 18 hodín 55 minút, ktorý pokračuje smer Trenčín, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 19 hodín 7 minút, príde k nástupišťu 1, koľaj 6. Stanice Břeclav. Zpožděný mezistátní vlak Euronight číslo 476 Metropol ze směru Budapest Kelety Pájandvár. Pravidelný příjezd ve 23 hodin 43 minuty přijel ke druhému nástupišti na 5. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží,
spěšácí vlak Regional Express 2529 Schlosshof, smer Děvínska Nová Ves, Marchek, Siebenbrunn Leopoldsdorf a Wien Südbahnhof Ost, pravidelný odchod v 18 hodin 46 minut, stojí pri nástupišti 2, koľaj 4. Der internationale Regional Expresszug 2529 Schlosshof in Richtung Děvínska Nová Ves, Marchek, Siebenbrunn Leopoldsdorf und Wien Südbahnhof regelmäßige Abfahrt um 18:46 Minuten steht auf dem Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 4. Sie können einsteigen. Шановні пасажири, продовжується посадка на фірмовий номер 123 з полученням Київ-Одеса. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Il treno Intercity Notte 754 di Trenitalia, proveniente da Lecce e diretto a Torino Portanuova, delle ore 1:15, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Bologna Centrale, Piacenza, Voghera, Tortona, Alessandria, Asti. Achtung, Bahnsteig 1, Eurocity 319 von Frankfurt am Main nach Graz, fährt ein. Bitte, Vorsicht! Attention Platform 1, Eurocity 319 from Frankfurt am Main to Graz is now arriving. Stand clear. Prosím pozor. Rychlík číslo 425 Laborec ze směru Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Kolín pravidelný příjezd 22 hodiny 15 minut přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Vítkovice, Havířov, Čadca, Žilina, Poprad Tatry, Košice, Michalovce, Humenné a Medzilaborce pravidelný odjezd 22 hodiny 16 minut. Lůžkové a lehátkové vozy jsou řazeny v přední části vlaku. Vozy první třídy jsou řazeny v zadní části vlaku. Attention please. Fast train number 425 Laborec from Prague Main Station, Pardubice Main Station and Kolín regular arrival 22:15 will arrive at platform number 2, track number 1. The train continues to Česká Třebová, Olomouc Main Station, Ostrava Vítkovice, Havířov, Čadca, Žilina, Poprad Tatry, Košice, Michalovce, Humenné and Medzilaborce, regular departure 22:16. The sleeping and the cushioned cars is situated in the front part of the train. The cars of the first class is situated in the rear part of the train. Achtung bitte, der Schnellzug Nummer 425 Laborec aus der Richtung Praha Hauptbahnhof, Pardubice Hauptbahnhof und Kolín, planmäßige Ankunft 22:15 kommt zum Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 1. Der Zug fährt weiter in Richtung Česká Třebová, Olomouc Hauptbahnhof, Ostrava Vítkovice, Havířov, Čadca, Žilina, Poprad Tatry, Košice, Michalovce, Humenné und Medzilaborce, planmäßige Abfahrt 22:16 Minuten. Die Schlaf- und Liegewagen ist eingereiht im vorderen Teil des Zuges. Die Wagen erster Klasse ist eingereiht im hinteren Teil des Zuges. Il treno regionale 8341 di Trenitalia, delle ore 4, per Bari Centrale, è in partenza dal binario 1.
ferma a Ortanova, Cerignola, Trinitapoli San Ferdinando di Puglia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Bari Santo Spirito, Bari Palese Macchie, Bari Zona Industriale. Шановні пасажири, продовжується посадка на фірмовий поїзд Дніпро номер 80 з полученням Київ-Дніпропетровськ. Поїзд знаходиться на 11-й колії. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Уважаемые пассажиры, до отправления скорого поезда номер 285-286 Новороссийск-Мурманск остается 5 минут. Поезд находится у второй платформы. До отправления скорого поезда номер 285-286 Новороссийск-Мурманск остается 5 минут. Поезд находится у второй платформы. Нумерация вагонов с хвоста состава. Выход на платформу через туннель. Просим пассажиров занять свои места и проверить наличие проездных документов, а провожающих выйти из вагонов. Счастливого пути! So viele Züge gehen, wer weiß wohin. Wir steigen ein, scheint auch der Fahrplan ohne Sinn. So viele Züge gehen, wer weiß wohin. Und manches ist sein Leben lang in falschen Drehen.